Nou bo yon koken chen bienveni sou seri video sa nou a prezante yon bel kou jodi a se JavaScript pou debitan. Kon sa si se te rev pa ou pou te vin yon programater ou bien pou te vin yon developper, ou kapab apren ansam avek nou. Bon, jodi a JavaScript se yon nan langaj ki tre itilize e se yon nan langaj ki tre nesesite. Yon pil moun itilize li pou yo kapab fe page web yo ou bien aplikasyon yo interaktif yo ka mette komportman sou page web yo. Se sak fe si wapon JavaScript ou gen posibite pou wapon yon bagay ki apitil ou pou demen. Bon, JavaScript, jan nou di sa tale ya, se yon langaj ki fasil e yon pil moun itilize li. Men pou nou apone nou gen kek kontenu, nou ta sipoze gen yon ide sou yo men. Sa se yon gran resume ou bien yon gran aperçu sou ki sa nou pal pale pandan tutorial sa ou bien pandan seri video sa yo. Nou ap gen yon gran resume, ap sa nou pal pale de syntax, koman langaj programasyon sa li men li fonksyone, ki regli gen yon gramatikal. E yon lot ba ki trez interesan nou gen pou nou pale la dani se DOM, avek fason nou kapap fe formule. Par exemple, si nou entre nan yon site, yo mande nou pou nou login ou bien sign in ou bien subscribe, se grasa an formule ki permet nou fe sa. Men JavaScript nou li valide formule sa. E nou gen sa yo le evenman. Par exemple, pou mwen ale nan yon lot seksyon nan page sa la, mwen oblige klike e nou pat wè seksyon sa te paret. Grasa klik la, yo paret, yo te invizib. Bon, JavaScript ki permet nou fe sa tou. An nou fon ti kou de ki sa JavaScript li menm kote li soti histwa li. Pou komanse, je nou kapab wala nou JavaScript se pa menm avek langaj sa yo le Java. An pe moun ki ap komanse nan programasyon toujou panse JavaScript se menm avek Java. Non, yo bay JavaScript non l genyan, se paske Java nan mouman JavaScript te soti ya, li te a fe ravaj. Java se te yon langaj programasyon son microsystem te itilize, an pil moun te remen li e yo toujou remen li. Kon sa pou Braden Edge ansanm avek Netscape te ka kenbe publicite ou bien te ka kenbe langaj yo pou l kapab wete koni, yo te bali non JavaScript. Men le te fek soti li, se te Mosca avek LiveScript, an apre yo vini JavaScript. Men je di anon ofisyali se ECMAScript. Bon, nou kapap kite yon lien nan video sa, pa an ba kon so kapap fon ti reches sou sa. Bon, pou nou kapap komanse kou sa, nou gen kek zouti nan bezon itilize. Nou ap gen pou nou itilize yon text editor, kapap al sou Google ou ekri Sublime Text, Atom, Bracket, Notepad, Visual Code Studio, Eclipse, WebStorm, kek so sa ou le. Sa ki fò plezi a yo gratis, gen ou kapap pay pou yo sou le. Apou sa gen Firefox, gen Chrome, e gen Internet Explorer kom navigator nan bezwen pou nou kapap fe tutorial sa. Bon, depi kon yon kapap fe zanmi, ou konen fe famon konen konsenan bel seri video sa ki nou pal prezante. Ou kapap subscribe konen la, ou kapap share, ou kapap fe komante, e ou kapap bay video an dislike tou sou pa reme sa ki la dani. Konsa nou men nou konen ki kote nou manke pou nou kapab avanse. Nou diyon koken mersi le fet kote gade video sa. Naptan nou a la pochen.